Bu, saya mau beli jagal dong, Bu. Ya, Tapi nasinya tambahin separuh bisa gak? ya 1,5 ya. Iya, 1,5 ya. Oh ini jagal nih, Bu ya. Ya, Oh ini nasi jagal. Ini seporsi berapa segini? 15. Oh 15.000. Oh ini jagalnya nih, Bu. Iya. Gedean piringnya ini. Gedean piringnya nggak apa-apa, Bu ya. Iya 1,5. Harga habis ya. Habis, Bu, tenang aja, Bu. Oh ini jagalnya nih, cuy. Wih mantep. Ini namanya nasi jagal apa nih, Bu? Nasi jagal Bu Ida. Nasi jagal Bu Ida ya. Ya. Bu, banyak juga ya. Yang juga ini Mantep. Oh gini emangnya, Bu ya? Idasnya ya, nasi jagal ya. Wih, cakep cuy. Mantep. Ini kurang rapi, biasanya dirapiin. Biasanya dirapiin ya. Namanya keburu. Karena 1,5 nih ya. Jadi agak ribet emang. Ini. Lagi nggak nafsu makan nih cuy. Jadi gua pesen nasi jagal nih tadi. Cuman tambahin separuh doang ya kan. Ini tuh makanan khas Tangerang cuy. Nah gue pengen cobain nih makan nasi jagal pakai bon cabe level 15. Nah langsung aja nih cuy kita tambahin nih bon cabenya nih, Bu. Beuh. Kalian udah pernah belum nyobain nasi jagal? Ini tuh nasi pakai daging semur doang cuy. Ini tuh lokasinya ada di daerah Tangerang cuy, namanya Jalan Bayur. Nah itu sepanjang jalan tuh tukang nasi jagal semua nih cuy, cakep. Langsung aja kita santap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Santap cuy. Wow. Ternyata pakai bubuk bon cabe nih rasanya nggak berubah cuy, malah makin nikmat, Bu. Gua suka bawa bon cabe di tas gue karena praktis banget. Terus gue juga suka karena bon cabe itu nggak pakai bahan pengawet dan pewarna. Buat bon cabe yang level 15 ini tuh pedesnya pas banget sih buat gua. Oh iya tadi gua sebelum ke nasi jagal gua mampir dulu nih ke Benimart buat beli bon cabenya ya cuy. Banget nih cuy, asli. Jadi tuh ini tuh banyak banget tukang jagal ya kan sepanjang jalan ini nih cuy. Nah ini rekomendasi gua nih nasi jagal Bu Ida, lokasinya tuh ada di Jalan Bayur, Tangerang ya cuy.